nishan kos nyam le non roi ni gwasama en walle shanka dioka paikel ron kina dang rawi di jandang raw wi de bakel jen shanga diodien tokon ke just wande ban lingwas ma ken yam baje to ke kum spele ayu biama dan lat ken gwas ma bialing ban ku we karwa anti ko ken gor jen ode yen keling chana jo me chanje linkel gwadama murleni lianga awaya warule la da warul ko ne commissioner awo ba ko gati ti kor we den baro we ne daro ti te me ken ti gat murle abaka nang ko murle dare put dere cholo obi anana ko dama ja ko te de ko murle menam ne do la ne ye ci do la ne ye aturu kano chol ne ye ci mar ke yen ci mar ko da ba de mi kuru tina murle ne mo ro ko mi de la je runi akore de wala kan fara bu yi ko mu ya ban ko abia ban ko woni mo wa ko ne tanke maro ben ko ja to ba ga da ni jerum ko wala wo ta ne de la dino ana ran be ko kon yida burka ni ko dia diye de kon yida wo ga ma ga na ti la ni dum ne ni to lu ni tieni jama juwe mon ce wo ci to mu dum te mu de ke ya ka ma wo ga ma ga daram de ga to ko ni lawul no ngi ten baba na ku gwan ram de na turu ma de na ru gani man bala ya tadi ce ma na ni tar ko mo la de danmo ke liu ce ne la de ke liu le na ko ayu lim do de ne bele a je kur te ko kur juwe jur mi na ko gwa jo shalen gwa same rami mo mi general jen shale general torgang jaram dana rai gwa same shanen o messi de ko ja direct ka murle nedin konte na ko konesia shaga jogo no yen murle yen tet gwa samo shikemen chala long lara jelongo ku murle ne shaga jogo ne ka gwa sedan kine yelwak dini di chop ke koru jen baro widero chine ka law ko bige jal kareida ci general torgang ke speech dan chilat ke joran chilat gwa me chilat wone ne chine ka law ko ngene o tele korek baran tama shar las ko nagyen ne nangen gat ko kan nangen tidian anyok shar mare kuma ka ku yen jangu yen la support yen din konta la murle munyo den wo shanga dana wun ware wuken kumo kan jek ko le joje no yen bi yen ne di bitre kuma ka wala bi at outside so kuj mo yen pain kun dara gwa en wodi yer lat ka movement yere matten ko tama ce joje gwa no yos ka ye a jang yos ka ye kirme yadit so yen jogo yen wonene palle naga dan nagyena nuori palla maje dan ma yena gat ken kan woken biya ka movement ko runen which mu wero de ger baje ke ku mes pilai wo chede matogen tama nyu de jen orun biya tel gwat ko cha tong na bargazal no tel cha kwer cha de top nyu de no bayen baya gagrar ba mishi abatere kwer kan tama ke shi abatere kura toga ci general Thor gang ci jomo ci jalat ci direct ke murle ci nyoga raj bani ke queen enten kon la ter tana jomo me min linga jebe gwasa me men jelin kel kuna ya ba kilo kuna ti ba jo la yi kun po ne ba yi I can't show you a job. Go to Matt, tell him what the money you're good. Right, when you're on the year, Chairman of the board. Mamma economy, a good dollar, check good really. Board wall, a charge of good. Many different of a charge of good. God, me, I do I never come. A shot one, a million board, a million different shot one. God, when you go to Barga Delga. A many and that me at one, but where will Barga Delhi? A many and Jim are in the tent. I call moon makan, a moon tent. A dad to go, moon makan. Well, I want to name the bottom of my community. That's that leaves you to do that.
bi wu ko ndi yagar ka yende ni mga ngo te makalun jone ko nore la ne o gori makal ko ora ko ro bitin kano bitin kano jinu dela wone makal ta de wo maro makal ko nore nga ngo ba makal tol e do nore wala do nore ko ci do mor re de changaro ade ko wala yadan je wala do ran ko ndial roy mana ke jango janne kene makale do re na mani be lang ni toro padane toro mani gere toro je tunga ke ya te dia ke ya jaro unia e dundu ne makale dundu ne rani ku ya ke la te ko ya ko be do je te ko lo de tare mi gore mi lang yen le mu to ba mi le mu ten makale ya ba ko no da ona re toru je o te ko ne ne ye e wo chung la re chung mani wo be ke yen de kam je ko ke li wo ke yene de moina ya ke ramu ile ya ide je buju e do re ya ma de unu ye de li ke de to ga ye ba ya kwa li ga ji ali ga na ye gwa jowo shaling gwa seme ajen general Thorgang jarwa joni gwa seme charwai keneti kondi la jang den te bor la bor community ci general Thorgang marami mo me la kwer ke aspilayo chemasi me cheje jak che jung ne recording to bor ne recording to bor gwasa mi che ga jogo no chine nyin ke ye ne recording la jang community chine nyin ke ye kan kon nyin ne ke kuma kirme yadi chine nyin ke community chine targene bor kuna targene kirme yadi nyin ne ke kirme yadi so kujamo en ramguro broda matke kuma spelayo ajeni chaji jogo no betin ko kon ba ko long a chine chup daro shal ko mojuba ya jo ma che jalat ke jeri pode meni che mes redin te nyom ko ya dara ke shulu community ka malakal chaga jogo no daro mo dorun te ram mo de jogo no she dorun but yen ye cha kule use a jam ba ye use kuyele nyen kane itmo tel mi digena kaka dorun te ramaja but yot ke ye anetin kon tin la jang tin de pinkir me yadit so joka nan wone ne era mno ko no kaye ba ben qui espela yo jin free kamati qui kir me yadit bi koro mo bi chu ter ti ku jimi ti qui kir me yadit to jo mo che jalat ami mo bana tika ngai kodi right now right kone ngwane chikan go ko ku me espela yo already chikan declare no ne we can kor me we can deal ter kanetin kon tila dini SSPDF chairman chane no ka UI charge ke already charge control kuma SPLIO so na me amilero the right now me de kondial no take ngatin report di njane gwasme doro shwal ka moyi akobo wachi bona shwal ke sawa bon sawa wachi ka tigane ti kis ti defect ne riki da to chika tiai no chigarodian selemuke chigarodian declare ko kume moraike first by president Dr. Ngmacha Tendurgon chikane declare no ken kanite machurian mat kabona spilayo neri chop ke kis 1000 sawa soldier ke force niken kane chigarodian declare no kanite bichon kel ke kume SPLA IO right now chisawa military den ke liuman kalonwar chicken kume SPLIO chicken join right corner neri chop ke kis chicken elegance den chicken declare ka chiga warga chicken tan ke kuma moraik first by president Dr. Yegmacha so jo me der gwan o de yana ngai kamana an shora lat kuma SPLIO right now ke jan tam me de continent chika tek gwan medit ke chicken territory chicken ka control right now chirke medane lat ke jeno Dr. Gai kugono re loga ke liu inshallah bon dung kirme yadit but right now cha diglire kenen odi tele mishal ken go ete ke bon mi gorke mishal SSPD am betere weche mo mishal kamo lo Newland so kunye mo gwad mi ke cha control kume maraike SPLIO chirme changai gwasa mene tiki chigurien chigti already chigwe ka party dung Dr. Macha chirmen chalen gwasmen me chalat ka cha declare ken so de kontiga ngai kaman tuogon wen mon
gwasame murait kon ke sawa eno shiguren declare medan kedetin konin chunkel kaji by the way banne kena te right now kenede kon shaden nyoko miti ay ko kume SPLIO chordien chu declare no ken buga chunkel ke force ndan de pin dakring mata no Ramadan la kwerin ken force mom chop ke kido wun mishale general moidak banang SPLIO chaje join under the leadership of Brigadier General Ki Brigadier 3 Commander Thor Gang Lual Pai Konjor Pai Konding Guasman Pai Rach men jokte no yen te rami mo mugor de gaye wan mi chunyen kel ke kum rai ke me kin me yadit benedil nyen ke ye te ram chi kep so ko kujamo gwanteran chigo kon kan kon gwanteran kenedin konente kel ke kin me yadit cha jo mo cha jelat ate ga jorodin mi chanya omulat ka gwase me wudi chal ke pal mai deng pal mai deng chelado wonene chelado wonene en ramme momela civilian ki emite gwada dan enti deni SSPDF ten ka Jonglei state en ramme momete kel ka SSPDF ka Jonglei state arodo woje mi jin civilian woirodu ka changa diok an wala ka pai kel runkin dangro jandangro di diech che warning mo che jetup ke de kamne din kono la civilian tente ka site andana ya control SSPDF ka Jonglei state yo kene dialo wonene woje rodun kine na chine go goro gwada mo ko korjatin SPLIO sector 3 commander 8 infantry division ka Jonglei ka Equatoria tente ka front line chigala do wonene chine gurno bineran binenen kel ka SSPDF chicken me serious warning kenetup medeling reden kon tin la bon tente ka SSPDF ramo me jin civilian ka tika side na ante SSPDF teten gor jeno de ro watch Colonel Lampol Gabriel SPLIO spokesperson she jo che jak enona eno jogne dialo wonene ramo mo meten wen mo gwadan led operation order tindi yerun deal watch Koraina kur chai declare already kirme yadit ano ka chai declare Ramdala spokesperson uri chalke lure kong ano biken kum SPLIO biken amak kengi kondi alabo SPLIO carried ni anytime ka joran jikana lat so ngode all the detail kan gana ben ban men ngai kelon ka jan gwasame chi kum SPLIO chi kare loga keliu kan all the three counties ano chi kana control ka joran chalat so na me de yana gorno de yana ngach mara dian gwasame men bikone nyoko milin kone pan ka joma chalat Ashi President Salva Kiir mayadi da washi ka dual ke security organ chikala do wonene shi Salva Kiir mayadi chene dial chaka chol ka changdar no big right ka mandan le road no ka duo badan chikorje to ka kam SPLIO kana kuma SSPDF ko kan chika tel controller tama Canadian content ka uror ka ko ba ke gwadi ala to wona ka wat ko all the area cha control SPLIO waken chicken dual no and go plan dana mandien do badana den SPLIO den je joy keje chere ngai kon already plan dien ko fail right now medane ganke kume Uganda People Defense Force but right now which Uganda People Defense Force kata dana chalat keje waken we ku can operate keje o moye ke yo wude shal ka me bol mail but right now je tell you to come ke ne ram ke la bude ke $200 but right now je tell you to come ke so ko kuje money chala no chike chu dual ko duobadien biken ala strategy plan kake mande kan wade kana joy keja but en gwada dual kan gajen won kachi kana wonon wade kana control ajen gwada dana tillo onwer community teten wara ina mishi ngwak shika backfire chimen link kono men tamno cha area ke lu cha je clear out ka cha warning ni cha ka tu bano civilian ka woy ka rodian ko kor jatin wachi ke non no de kan plan de kare ala ka dio je chokoro bon ka kwiudo michal ke lol gat kot chikon menana chala chana jenen no gor jenu dera lon wele ande de je control de ni SSPDF te ke jom chala do nene an saye mo ke li muwe role Ethiopia mantik ke relo nuer ke liu jene ba de control eken de ni SSPDF jen jodan chala chike medan chana ne je kaburi be kan Nasser Ajane is going to use the same tactic again. But cha come warning no miledimo
chebu gwa kaji cha lol gat ko cha mo ke warning kata dan en lede anyok cha jo la den wone ne lol gat ko generami mo meten rar take kwakti rar tin kuna la ko ke wagi je no dong ba je sanction bo kume United States ko tem je te ngwan ngi cha la ti cha ngach an go latke lol gat kot ram mo meten rar no mo ba ram shurar ko ngai ko ne we dan take insecurity midit so kiji mo chorar ba lui den tabu chele roda bu jago le la gore no ben wer ba kanak ka shewon so jen do danen le den tam tel no din mlalade dar no mitte ko dom den no der kanak je no ko ngai den shebe ben kan no lan and then che goro ber dial to be ka facilitate kel ke kin mi yadit but the regime jo dan chala wa be fail ka kor gwaten be bazil fail ko kan ideality wa banyin ken ba ka sis ke ba ka sanction wa dia bene ti do no gwa to do long ante mutu kon ko ron kin dangro jendangro bakkel ke kuma spela yo chika kai ken dial weka Eastern Equatoria Western Equatoria jonglei wen United State te tigan dial ka tebuto ka kor gwaden be some information ketin kon lat korodien wacha bishir neten kon la jes spela yo donc biken kwa share to kon de link ka social media but mutu kon link bana je link gwad meni so na me le rode me de kon dial tiga ngejde no kuma spela yo ngok engo chakor chaje gorno be je kullalan tame sorati kadede konkeling no na gangarodi re duaran anyong be ngai gwas me SSPDF kan ne pele no be gana bikin ka bukaren yale chane dial jogo no de runtit de ka boka wer de ka boka runwang ena gwas mo gor jone dial de gor dial ka of course dol ken ko de ken kuma SPLIO de ken bokko SPLIO te ken ga meti diti ken ga kep shenga dan mechi kor mechi to ka yai te ga meti wana ya kep to dit de renal de daga ken ke de renal de ken bokaje so kuje mo renal che be mal chuben binimi ka jodan chalat unless because we are bongo go the content civilian ten but cha civilian cha advice no ne ranchi gorno baroda dul kane ko kin chwa dun dul wa miti to ade ne ngwande daga next mi ranji kan lat kan ken na dor chwali ya bo shi ko bokten but maje dan che cha yot wa kana mar den che moy ram kel che je moy ka bot che che moy ka bot so no mo mi le rode mu go de kon link so jeri po dana go de nyo kon kel melodien de la jo mi chalat ke queen kon intere which ka Sudan chala de no tene ti chop ke so ne ti chop ko welti la so Sudanese ti cha kep no ti kel ke rapisa for force ke jo dan chalat ke je kene to rudien dial ke jang churen mat kel ke rapisa for force chal ka kum so Sudan no der interfere ala kir mayadit ko dong der ke rescue but not yet ke video mi chalat ke social media ke kene de tor chup ko weli atich yigala no ken rudien dial ka gad jane tena kap kene ke chu tel choice de no bikan kor bikan o yot medan jinaro jeno ne ti ke so Sudanese ti lwa ke rapisa for force ke kor but you are denied ken so right now chikum Sudan chilo de jete tirmelin kona so report me de la agenda no go de nyaa kon kel ele balben ke report de yen me de nyaa ya kel ka wasen be en biya te mal mi jiram jidit